Florence. Nyina irimo. Weha. Ni ndena hapa wae. Ngukita kira thitima yakwa ina gathina. Haha thitima. Kuona nduri haraihu. Sawa, ikoguo. Tagora stadium na ihenya no hiuhe. Ate stadium. Kwani kukona? Tiga kujuria ciuria nyingi we abauke. Njokio riu. Sawa. Wakinya gate o flash. Sawa. Kereke njoke. Fast. Okay, sawa. Runa kwa my dear. Mombasa ni turagithie. Yeah. Ndeciria atiriri. Tuthie na SGR. Tucoke na ndege. No problem. Etiguo? Wani nimekata. Na by the way. Ni ndimai kazi ni ukoragwo Mombasa. Ni arege kari kia hinya wege Prado. Tungicera nakio kuu uguo. That is good then. Urona atia? Riu. No wambirie kwivariria as anytime, not it can be as early as next week. Seriously? Ikadi na wikiri inacheza. Ukadora nginya Marindi kuu guothe. Uraura Marindi ngutware Ramu. Aya. Niko enjoy fio. Kai. Tisika no irigete kwithambira na mai ma cumbi. Tigo kadirikania. Nona gari hare. Ni wapi menyere gari? Tisi jire itu. No nayo. Haya. Ndio wana karabu no mwali bwana. Nagurie ni wakanyina irimo. By the way, koro ndo akiriririe. Koro no akiriririe. Nikumuvaka mara. Atenda kugwa ithaburia. Mara aikovora nguo. Mara akura kwa ng'ombe. Riu otherwise. Bathono na gatumia ya tukoragwo nao. Matie shughuli na athuri. By the way, that is the reality. Tondu tariu for example. Ndukona tarunga mutwara outing. Ni mutwara outing. Tukorereria nguku irendio 200,000. Auga nituthi tukagure amatano tukarugire mucii. Ati na goro. Reke tukimarire. By the way, ndo macubare kemariro nguku. Thank you. Kare utwarithagia. Ti makothe. Makothe eri ari haria thiini. And guess what? Mena isire queen kingi ki hau ri. Ate ke brownish hivi. Etuguo guo githaka weka undu. Wacha kuliambia. Tiga ihenya. Reke ngoni. Mutiga ihenya. Reke ngoni wote ya support kijana. Reke ngutimo ni ta. Goja. Eti ni ndagweta. Ndakwira atiriri. Ikiriria. Ikatiriri mundu atikaga time gatiki. Ugetha investigation ciaku. Ndiwe kana uramenya uragwa. Ni ndiramenya nyina irimo lakini wacha hasira kwanza. Gari ire yae thikiriria maturaga haria na gicire queen ki ona tiria be kumuona ona tiria kere botige guthie abotige ukangwire uwikatiriri wacha thikiriria na irimo uwikatiriri weterere ndakwira weke investigation cia kwa mmenyo cio no ndakwira tiriri hawa watajua Kagure ni nani hawa. Ningoje. Please siga. Ukitita gati kiasi. Nitwikare tufangie horo cio tumenye na tugwika andu aya. Basi ngojea. Okay, gweri. Ndaigua. Taura igore kuheni tamuhuri. Anapiga. Na mama bora. Ndio tu. Hello. Sasa be. Hello. Yes. Weko. Oh. Daino nirere. Niko Mwea. Ati Mwea. Ni Mwea.
Ah, hii nira kuletera mzere. Wacha kukasirika. Okay. Undahere ki? Mzere. Riu nyina iri urahoria thimu riu. Niwe imaji mundu ha ate nini ni ara. Hello. Hello. Aganga nitakuwa gati ni ambesa. Rimoya. Memoya kwani liko wapi? Riu wakira karara. Ni ara thakira horo wa ma. Riu ni tiga guthie. Ngai. Hakimenya. Tiga ni mubulire. Mubulire nako credit ni gathira. Tiga ni mubulire. Okire riu. Ni mwire ate. Keria. Ni mwire ate. Mwira mwana muiru guo. Kwenda urenda thichwa batandere riu. Ni arahura. Ngai ta imagine. Kiti utikura kana. Oya na ndugatwe murakaru. Ongea. Hello? Hello. Tunaenda he musere. Sawa musere nikukuletera kwanza ule waliri. Wakimbimbi. Wakimbimbi rokora gukinde bana nyanya iria ciendagia cia nyanya baria. No kinde na kire no kinde here kire thamaki cia kire cia thakana. Ati ona thamaki. Sawa nikukuletera kinya thamaki. Ninguthie thakana ngina kuria maidia. Sawa. Ni moya. Kai. Tondu ratheka. Kara ukumenya gaba kuonge kuya. Ari ndu. Ati ndui. Arakura moya. Ati ari moya. Ati ni kurehe. Ara niho moya. Ndakwira atiriri sire queen yo ruga kana ni sire queen kana king kana ni sire fish ino niko nina kurina aya tukamenya asa thikiriria ndugithikiria eti ni kuraga eti ni ngutire ni ngutire ndakwira atiri nyina irimu horera haha riu turabatara mubango nwanyita turabatara mubango reke twambe tumenye atiriri uria no tondu ndirakwira ti muthenya wa mbere kana wa kerere twambe tumenye no tondu riu watenda guthukia maundu reke twambe tumenye ucio no. Sawa. Tuthie tuoe ngari ni tukwika tuthie sawa. No menya no nginya tuthie moya na gweta cia mucere. Ate moya. To nginya mbokera mucere ingi ngikauga ni rariku. Ai makothe. Si magunado kuna mchere. Tuthie tukagura wa super eni. Nimendagia mucere wa moya? Eni. Magunado kuna mucere wa moya mwega muno. Na thamaki. Na thamaki. Si hata super kuna samaki. Oh, iko. Eni. Umwere uma moya na thagani. Kile mama ni twamwenjoy. Kumwenjoy. Sawa. Tuthie. Diana, njira, wacha nikwambie. Kagure. Agorokete. Sijai kuona amefium hivyo. Ate? Agothire nginya na kigoti. Augire atia? Kurakara. Amefium ile mbaya. Teke ngorie. Ni amenyire no mama na muthe wake. Ai, hawezi jua. Ndimuire ni gisire queen. No description ndamuhoyo yaku we. Lakini hawezi jua. Ndanamenya. Ni ngiuria mugiri mu fixaga. Ni reke ngwire ucio nduma wira muhuthu. Reke ngure ni ko risk. Ko risk. We, lakini umefanya kazi poa. Nimefanya kazi poa lakini taigirira ru haha. Twaiti horo wa ngiri igiri. Te ngiri igiri. Wira ucio no urehe ngiri igiri. Ke turaritie atia Diana. Tiga kunduga we. We no me ku ni ko riskaga maisha makwa we. Ndakwa atirere ni ndenda ngiri cio. Ngiri ithano. Ai, niguongerere imwe. Na nganethigire sibeti. Ngiri ithano. Tondu haha ri uhoro tuma muhuthu ona ni uwi. Okay. Sawa. Kenjike atiriri ke gutumire na thimu. Ndire na kabeti. Toma na ikinye no tume nginya cia kuruta. Magutangene makashiero nigutura kanyanya gotindike na kero na kuri bana wangai si ukuja uweke hapa.
Makothe unduaga ki? Ngotuza ndui. No ndo ndui. Hau no muma nao hau. Kwa hiyo vavara nao. No rikura yava. Ugwikaga ate kiharo. Muma nao hau. Ngwikaga ate kivaro. Kwa kwina mundu turai nake kivaro. Hau nduma na manda muma nake hau. Ni ana manda. Mbona ndui ni walimu? Ni kivaro. What are you saying? Sinikuwa tu uwanjani peke yangu ngatiko ngothikagiriria ngorora yaku. Ngari ira nunga perfume yo ti perfume nani ndi hakate yo. Ngari ino ilimo kuwa kununga perfume. Ngari ino ni kwa nguite mundu mwomonthi. Kutoka asubuhi sinja beba mtu. Sawa, uheni ate waheni ate we mwea. You know, I think there's something wrong with you. Kwana akwira nthiete mwea. Ni ndi akwira ni mwea. Angati kwira nthiete mwea na nakuria kanga uretera mucere. Mimi nimekuuliza uko wapi? Yaani nimekwambia naenda Mwea. Nguletera mucere ndamaki. Si ndio hata sasa ni angati kwa nthiete Mwea. Sawa, pole. Iwe nyino ilimu ukite kundugira tengari no korana na mundu. Angati uma kivaro na nirae peke yangu. Ni hakuna mtu tulikuwa naye. Otherwise ni kivaro ngororia mupiro ro kadha kwa Sunday. Nigutika kure kwa ragumai. Sawa. Ndio nimetoka kuangalia. Sawa. Ni otherwise ni kwa nthiete Mwea thaino. Nguletera mucere? Sawa. Unaongeongera kagukuno sawa hali thamaki. Sawa nikukuretera. Thank you. Atiro kitaro ndo andu. Ukite hapa wa kindu amema kiria thitima itu ina problem na bill. Okay sawa. Sawa. Sawa basi travel safe. Tuonane. Be safe. I love you. Thank you. All right. Ningwendete. We Florence we. Na ni uguthakira ugu. Nitakupata. Nĩndĩramenya kawĩra nĩ gako. Kai ino kiri gari ya Kagure nikiacokera riu ningi. No kuhopu ndajui. Kujui. We fanya hivi. Wewe tuwe muthigari wa haha uguo. Sawa. Urathakira atia? Urenda kundua ki? Ani unanitesea? Ni ndaguthakira atia Kagure? Urenda atia nani? Noka uheni haria. I hope this is your ni murataguo. Uyu ni murata wakwa. In fact arutaga wira guku borithi. Ni muborithi wa haha. Good. Ona ni the right person ngikwira uguo. Tajira atirire askari. Kuhenia mundu ri isn't it a crime? It's a very serious crime. Can you imagine? Oya kahenia te muthuri wakwa mena mundu haha, mena muiritu haha na kahenia few concert. Nie Kagure ndakuhenia. Ni uthire kurora. Kibiri bata ya onje ndigathi. Ohenire ni kigetha we. Ni wambe o take time nigetha hote ku investigate horo. Oti gutekenya mbe ko ndenda kwira atiriri ni mundu tawo netirita. I thought you are my friend. Ndenda kwira atiriri urata witu reke okinya handu ariku. Hau. Ndina kaundu ngwenda gukuria. Tanjira atiriri. No madam wetagwo Florence. Florence. Florence yuriko. Florence Jambi. Florence Jambi. Kawaki maka. Nondo wake. Urauri uko nondo wake? We tu njira. Kwa madam mbezo wetagwo Florence Jerry. Njoki I mean Jambi. Nondo wake urauri uko niki? Ngwenda kumenya.
Ndikwenda kumenya. Florence Jambi. Nataka kumenya kana ni umwe. Florence Jambi. Hello, Diana. Ndirakwira atiriri. Akorwo wi handu hari mundu wehere uthie kando, ndirenda kwaria nawe. Ate? Thikiriria ndirakwira atiriri. Uthie kando ndirenda twarie kaundu private na ndirenda mundu aigue. Makothe. Tapotige hanini njoe thimu iraingira haha. Okay, sawa. Hello? Sema. Ati Diana ndirenda gukuria atiriri. Ndirenda gukuria atiriri. Ndagutumire kwi Makothe uthie ukarute wira kana mukendana na Makothe. Atindo. Florence. Ndakwira atiriri, utigane nani na haria tukinyirite na Makothe ri. Ndakwira ndingihota kumutiga. Nwanyita. Tiga kunjira. Ndirakuria ndagutumire mukendana na Makothe kana uthie wira. Na ninge ngurie ri. We wina muthuri waku. Etiguo. Ati ndi muhiku koguo. So what? Ni ndire na mundu. Koguo ri ndikire giratuma oturwo ni Makothe. Reke ngwire Diana. I will teach you a lesson. You are overstepping the boundaries now. Ati I'm overstepping your boundaries. Tatiga kundanga. Ni uragia. Noiwa ni uragia. Ati ndui. Tigo futhi Diana. Wachana na mimi na utigane na Makothe. Nwanyita. Unanipotezea wakati. Hello? Florence Jambi. Ni ati ukumbiraga. Mbere yo thiete. Okay, ruri. Florence Jambi ri. Kuri no ndumukoragwo nake. Ayasa ni Florence. Nora uri uguo niki? Tambira, why are you asking this? There is something between you and her. Atia nui ndungiuria kiuria guthena gitumi kwa uri uguo nondu wa ndui. Ni Makothe reke ngwire. Ndia guteithia as a friend, neguo? Wi murata wakwa. Of course I am. Nima? Ruri. Hari no undu. Kibadamu kiugira investigate. Hello? Nina Irimu. Florence, ndirakuiria utigane nani. Sasa kelele ni za nini? Chunguza bwana yako kwanza. Abotige nyina Irimu, leo uranumira ki? Wacha mstaki kukusikia. Hello? Amekata simu. Kiti mtumire bisha. Shinishi ya kuelewa. Acha nitakuonyesha. Hizi utaelewa. Leo ni bise cia ndu uratumira mukoro uyu. Uranyenya kire ndiramenya. I know what Diana is doing. Chido. Makothe. Niki giatuma make ugu. Pego makano isi riu ingi uko kero ndo ndwise ndongeraga gwiciria. Atha no gwiciragia. Otherwise. Are you okay? I'm okay. You know, kuna shida by the way. Otherwise, runi niciiragia atiriri. Ile tusemanie jioni tuke. Tukuje tukule sapa jioni. Utajira atiriri. Madamu wetagwo muraihu, wetagwo Florence ri. Niki ikoragwo kiri thina nake? Ni undu wa ndui. Uyu mutumia wa Nabo. Kwaririkana ira? Niyo ranjirite atiriri ati mwina mwiri madamu hau uguo ati niwe mwina madamu hau kiaro. Florence Jambi. Aya, kai uyu kija umwikinya rito riake. Tigana nake. Riu tiga ngwire nyina wa Irimu. Andu ari magikora makenda tubitanie ni yenge muno. By the way matuigucagira ma haters ni yenge muno. Riu mundu angwe okwira ndo toci atia. Ningikora ni kivarore na mutumia atia wana shura ate uriona kukua na mutu kwa gari. Tigana na andu by the way. Andu riu onaga andu by the way andu amakoro wa vau. Achana na watu ni ma haters.
Otherwise tia kumaka. Kana tia? Uno kaligwa atiriri, ni nini anataka? Urambire tangindira na ndweke inge. Atiriri madam, mbere ya uthondekeire kanyamu taba unjire atiriri. He madam tu matucemanie haha. Wihoe mutungu uguo. Mweru wihaka lipstick. Na arafu ena turasta anyitagira haha side-ini. Ni muonete guku? Asha temo kana ni wengi maukaga bana muthe fulani. Angeta kwa Diana. Oh, ni Diana. Ni ndona ni umui. Kuko ni mokaga guku muno. Muno na ndangeni na mathama iria tokete guku. Oh, okay. Basi ni ngukimweterera. Aki atiriri. Thi uthondekere ga sausage. Na matumbi maya. Meri, ni gucoka ngwire kiria nguria lunch. Sawa. Sawa, thank you. Okay. Uria ti Kagure na muthuri wakwa magira guku Kai. Lewi, nitoguo ngukwiraga. Kana ndirakwira. Mimi nakujua. Nijui tuthiaga kanitha imwe. Nijui we mu biashara guku tauni. Na ona nijui wari elda wa kanitha. Koguo tiga no gukuaniria tutari twakuaniriria ri. Ni ngui fiu. Madam. Ndio na wewe wanaweti kwa wewe ni kwini. Tondu kanitha tuthiaga imwe. Ona baria wikaraga ni mona barika at the middle of the church. That bench for the bench wabo. Oi non. Wana mudhuri wa kumakore. Ni mwisi wana biashara ile arutaga town. I know him. Ona ningire ni andu mari tauni imwe na mararuta mawira almost mamweri matingirigano. Ona fiu ujuke kwi muthuri wakwa. Ni ukumenya ndori muge kuungira. Acha tuone nani atawini hii game. Sawa. Yeah. So just a minute. Hello. Idho akiremi. Weko. Niko Canon Resort. Ati Canon Resort. Mwinau. Ukegi kuire. We, nyuma thokoi. Na ndeto iria ndahe, ona ni mundu undu wa ndeto icio ni mundu very reliable. Kwani kuna shida? Ni uria manjira. Nderwo ubangirwo mubango wa kureherwo mikora. Na he mutumia utumitwo kwanja. Mutumia ucio twinake Canon ni mutumia wa kanitha. Ni mutumia wa church. Niwe mwenake? Ati wa kanitha? Ni utumirwo cio nigetha nginya nduga suspect ati hari undu. Ni madam ako respected. Ati? Ati mikora yuke ndiu kana ikurage kana ni gutunye mbeca. Ati wani? Tiwaniwe. Eke ngwire. Ati riri ongoro we handu mukawa ire tauma uthie piu. Okay. Asante sana. Sawa. Please take care. I don't want to lose you. Thank you so much, my dear. I'll go as per your decision. Take care. Sawa, my dear. Okay, bye. Sawa.
Thanks. Yes. Wow. You know what, Keigo? Kwani kuna shida? Madam Tiangwele, mipango hiyo mipango mnapanga ama hii maneno mnajifanya mnakaa town, ati ni biashara muraruta na timu biashara muraruta niye hiyo mipango mnampangilite hamtaniweza. Tuwe nao tukiwa na nani? Nakwambia hamtaniweza. Niyo mipango mnampangilite ati angaya kumbe kanaye angani kumbora gidia ngandui. Hai mse tunakupangia na nani? Caution. Nakangwire. Mipango yenu imekwisha na imeharagana. Hata mimi sikuelewi. Ile mipango yote mlikuwa nayo it is gone. Nite mutinge bota. Look, my networks. Ante isia kwa ikora wazie guru muno. Niki gwathi. Nindie ndoje wegone nindie kegege. Niangalie vizuri unione mimi si kegege. Kai. Inywa Leo niki kiu. Mubala tambuko sia kirira ndi. Totally you are finished. Pure kabisa. Hai. Ni nini na yeye? Ukirite murume gwa makothe. Ukirite murume gwa makothe. Ni wera kini. Makothe. Yule God's working no man can understand. Dui. Imekwisha. Duni ndio Iyo mibango murane nayo ni mitomu. mibango tara na mibango eriko. Na kweli mibango ni mithiru. Ino elimu ni ndo muraririria ba. Mibango ya kujifanya ati nyinyi ni wanabiashara. Kumbe hata sio biashara mnafanya, ni ukora mko nao town. Ukora. Ni nini wewe anasema urauga tena? Nikenda kugutiwa na. Ni ukora mko nao town. Yani wewe wao kiambebe na tosi. Ni mwe yetabara town. Yone kaati ni wanabiashara. Biashara si atu. Mimi hamtanipata. Ndio kila dina mbele ba. Oyo ile hizi jambe ni ndio kwa tafani na kila unajua tira ono muduri ya Florence. I am saying hamtanipata. And it is true and it is evident. This is a police case and I'm gone. Ino elimu ni ndio. Kido kikereni. Ndio kila dina mbele. This is a police case. Adelele ndio kila dina mbele kwa la yako mbele. Leo doka hai. Kido kikereni. Yote yamekwisha. Wewe ndio kiasi gani? Yote yamekwisha. Ndio kila dina. Ni yako yake riri nichokire haha. No nyino ilimu na wembuga nungira mbirite nura ukava. Why did you tell me you are coming? Ni ndecirie njuke ndimwaririe horo wake na ndimwaririe horo wa mutumia. Tambotike vanini. Hello? Ndukingire hana ni ndakinya. Etera vanini ngukubwira waliu. Ugiuka ungeniambia unakuja. Mbona huko niambia kwa nini kompera nura? Unaenda kunegene na nginyo nawe unjeria ati ni urathi Nairobi na ndunathi. Tufura na ukora ni rakwirite ni nguthie Nairobi by the way. Wewe nake. Hello? Ndukinjigire muno. Ndwagikare. No, you see ngiro nakora ni akuri. Ucio arakugia mwire atiriri mwire akuheta imo nawe riu kwanza ni wagia na emergency. Mambo ya familia yako ni emergency. No ikatire nyino irimu. Inuka. Tongari, winuke ndeto ino twaririe mushit. Let's talk at home. But you know na makaino but let's talk at home. Hapana niyo rani ndeto ici ni cia make tuthi hari. Tukwa kwena thina thi winuke tu winuka tu nyina irimu cia tukuna ubaya. Tuingira no ramenya ni mundu ucio uramburira ni ngari arenda ni endaga rututhi na ngari yake no nikyo ni akute gutiga. Wachana na mambo ya Nairobi, mambo ya familia kwanza. Please. You know Hello, please. Ndaiga tu ningukuvurira. Urakenda nginya kura. Harakisha.
sawa. Maundu ma muciĩ nĩ mabataire kwaranĩrio. No icio nĩ tũngĩarĩria mũciĩ tu, lakini rĩu kuona nĩ tũkũgiana mũno. Na ndũgakinĩge nĩ ndũkarakare. Aya, ũyũ nĩ my friend, nĩ ndĩmũĩ. Okay. Sasa aya poa. Kora thire kwa iria tondũ tũgeithie. Ngo introduce kũrĩ mũthuri wakwa. Aya. Nĩ mũĩ. Ika thĩ tu tũkũhainja. Etagwo Makothe, nĩ ithe wa twana twitũ. Okay. Etagwo Diana. Aya, Makothe. Kana nĩ ũgũthiĩ Nairobi? Oh, niende? Okay. Unaweza enda? Sawa. Okay. Sawa. Tutaona na nyinyi watu. You take care. Sawa, no problem. I love you. My dear, thank you. Thank you. Lady, do you know wewe kirathimo mũtũrĩre-inĩ wakwa? Kwanza nĩthia raicite, you have already started the work. Kabisa. Ndakwĩhatĩrĩra, nĩwona nginya na handũ ngiuga atĩ nĩ mũĩ. Kaingĩtĩkĩra. Ũciaendi ũgwĩthomeire. Kandathomeire kĩrĩa. Tũgũra ndĩramakire mũno ndaria raici atĩrĩrĩ, wĩra nĩ wambĩrĩirie. Ndona ngoma ĩno Florence rĩ, ndĩraimagine akĩndũmĩra atĩ mbica yaku mwĩna Makothe atĩ mwĩ close, ngamenya atĩrĩrĩ rĩu arandũmĩra kĩrĩa njũĩ atĩ nĩgetha ũrute wĩra wega kũrĩ Makothe rĩ, inĩga ndĩuka titi. Nona tiga wone ĩno nĩraimagine nĩ ndĩramenya atĩ no nginya ũngĩrĩikarire ũũ nĩgetha at least ĩno akĩrĩ ngoma biũ atĩrĩrĩ, ingĩrachunguzire atĩa Makothe tũtarĩ close ũguo nake. Tigo mimi najua rĩu arexiragia atĩrĩrĩ atĩ rĩu nĩngũrakara nĩ ũndũ wao na ndoĩ nĩ mũheani wa wĩra. Na reke ngwĩre Makothe waku wĩna mũthuri na nũthũ. By the way, wonete atĩa ũronete Makothe mũthuri hana anything, nĩ clean, very clean. Anyway, ona ndakĩragia kũmũkuhĩrĩria ũguo nyone kana hena kaũndũ. Hawezi, hana shughuli. Ndakwĩra atĩrĩrĩ, mimi najua bonangu. Makothe waku ndangĩrũmĩra gathigirithie ũguo. No reke ngwĩre. But let me tell you. Nina ndĩramenya atĩ mũtumia ũyũ no kwenda arenda kũngia kana kũthũkĩria mũciĩ wakwa. Naye hii ni wrong number. Ke ngwĩre. Nona madamu ĩno no nginya tũmũ teach a lesson. Oka.